алдında жарқылда, елге жарқылда. Ölüsüzlük durmuştur, gönül kurmuştur. El aldında jarkılda, elge jarkılda. El aldında jarkılda, elge jarkılda. Hoş gelipsizler. Bugünkü bizdin ulutluk tamaklardan görsetmesi her birinden dam tatıp o siketinizden gelinizler. Hoş gelipsizler. Ana bayrağı bizden Kırgız'ın ulutluk tamaklardan dam tatımızlar. Dan azından, süt azından, et azından dayartılgan tamaklar var. Çomalaydın ağzına dayanlarının koluna casalgan dağımda. Böyle kızlar kayaklar ben giymem. Şöyle. Ben Oşo Bulası'ndan geldim. Oşo Bulası'nın Çoğalay rayonundan geldim. Özüm Uzdatkalar işxanasında lider olup işteyim, yetekçi olup işteyim. Ulutluk baş kiyimdi. Biz köp yıldan beri şu Kırgız'ın arasında жоғолуп bара жаткан ушул кийимди эл арасында кийип, кайра жайылтып, ушул кийимди кайрадан жаштарга, өзүбүздүн аялдарга жаңылап, коллекция кылып жасап чыктык. Bu giyimdin atılışı ne деп атчыңыз? Бул кийимдин аталышы бул келек деп аталат. Булар болсо эшме, бул кеп такыя, бул болсо бул ичиндегиси келек, а бул жолук болсо дүрия жолук. Бул энелерибизден калган бизге мурас. Sizin giyiminiz ne деп аталат? Кайсы возрастта кийишет? Benim kiyimim 60'tan ötkündü. Ayıpçilerim. Yine çektim. Manu şeyi olup koyurayım. Жақсы тиіп алдыңыз мы қиналып? Жоқ. Başkalarda alıp koyalım mı ki? Alıp koyalım. Başkalardan tıklamayın. Yemek yetişmiyor. Ses korsötüp içinin 80'leşip kalıptır 80'inin içinin boz kalmaktın çoğulu manastın yolun torgodu kızıl tarak burut dep berkilerdi korgodu Бүгүнкү күндө урматтуу ушу айымдардын ханышасы болуп эсептелген биздин Алмакан Бек эжекебизге сөз берип койсок, баарыңыздарга ыраазычылык. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин бүгүнкү коноктор? Аруу, асыл, акылман энелер, эжелер, сиңдилер. Ошону менен биргеле биздин оорубузду колдон алып, жеңилибизди жеңилдеткен мырзалар, ар дайым бар болуңуздар. Силер бар үчүн биз жасанабыз, түзөнөбүз, сулууланабыз. Силердин дем алышты, энергия алышты эч качан эстен чыгарбайбыз. Силер бар үчүн биз аялдар барбыз. Анан айтайын дегеним, мырзаларды айтып койбосок болбойт да. Капа болуп анан кийин тескери карап кетип калса, эртеңки жашаган мыңарды да ойлоп койгула да. Анан менин негизги максатым биз аялдар оңолмоюнча, биз аялдар өзүбүздүн ордубузду тапмайынча, биздин жашообуз, биздин коомубуз оңолушу өтө кыйын экен. Мен ошону эки жактарда жүрүп, көрүп, түшүнүп, анан кийин ушул аялдарды арулайын, аялдарды түз жолго салайын, аялдарды бириктирейин, биргели деген негиз менен
ушул 2016 жылы ушул Арузат аял коомдук бирикмесин түптөгөнмүн. Бул түптөлгөнгө 7 областтан 7 лидер аял катышып, биздин программаны колдогон. Ошону менен бирге эле ошол учурда премьер-министр болуп турган биздин бүгүнкү президентибиз Сооронбай Шарипович дагы аябай колдоо көрсөткөн. Биз энебиз, бекеринен айтылган эмес, бейиш эненин таманында деп. Биз ошого татыктуу болойлу. Мен силер менен бактылуумун. Силер бар үчүн мен бармын. Силер бар үчүн депутаттар бар. Силер бар үчүн президент бар. Халк болбосо хамдын кимге кереги бар деген мен бир темаларды жаздым эле. Ал сыңары силер барсыздар, мен бармын. Ошон үчүн биздин президентибиз президент болуп отурат. Биздин Кыргызстанда бир эле кыргыздар эмес, башка улуттар дагы жашайт. Ошон үчүн биздин арабызда анча-мынча келген конокторубуз бар. Комиссиялар топталдыңар ма? Ушул жерде турган Болдубу? бардык кыргыздарга таандык ойма чыйлеси менен Кана
Gelecekler, şirafalar, azıcık zaman kolaylaştırıp şirafalarını diktik. Anda kullanmalar içinde. Alem azı gelecek modaga girdiğinde baymışlar yok. Yol soğuk çalınmasa gelecekte giyip yürse en Jaraşat'tағы ayaldардың бөркін шығарады, ayaldардың басы мейкеледі. Ошон үчүн биз келечек уяққа менің қызым Москвадан шве модельерді түсіп келген атайынан Ona etikine bir tane ettiler. işlerді қылатабыз. Егерде кимдерге эмне керек Komissiyalar başlayacağım da buna büyükçü kızları Jaksak'a bir bile bermekçi. Kettik anda muzika. Başlayalım birinci üyden komissiya. Börkütçünün ayağında biz sırası bu da o kız alıp geliyoruz. Şuna biz toğuz tabak dayarda bakarız. Bunlar biz toğuz tabak. Sağ ol, bulup bulup sağlık. Gözde çalışın örmeyiz. Halkın çalışın örmeyiz. Düğün işletiyoruz. Mına düğündü savağından başlar. Kim sürek? Mınандай şirketler bulup Nukura şirketler bulup Naturalni Nukura Akkarayamızda Boğuş'umuzda Gelgemçi bundan 100 yıl burada saymadan sayıp kurak. Menen saymanın sayıp. Ana kel şu Oy, ne yapıyorsun? Uşul almahan sindime kızımızga çoğun rahmat. Batır eller rahman.
Can bile enelerin atmam. Kırgızlarda tinçlik olsun, amancılık olsun, ıltımakçılık olsun. Mındayrak. Bir yakta qarap durun. Ha, uşundayrak söylüyoruz. Ha, yem söylüyor. Can bile bana biz köşek çakkan bu sumka zamanlar terme sumka talat. Bütün Urfa'da kızlar jasagan. Sarkın olmayın. Hükümetten keldi. Oo. O, nara kıyıcık ya. O ne? Mındayrak toplasın. Kocaman narak çanaşlar. Farida kim böyle? Ben kakasın mı? Bayağı zaman oldu. O akırı Farida'nın da Farida mı? Alay rayla, şurayla. Na, aktan. Ben demam Allah. Şöyle koyuyorlar, bakalım. Salamasızlar böyle bugünkü Aruzat ayımına katışkan bizden camatlarımız, bu ayımlarımız, Oş Oblastının Kırgızdığın aymağında olan bizden aruluktan arulana edigen ayımlarımız hoş gelipsizler. Bizdi uşuntip baş boş durgan bizden ulu ayımız, bizden jetekçimiz Almakan Bekovaga çoğun razıçılığımızды bilgizeriz. Kırgız elinde ardayım tinçlik olsun. Kırgız elinde ardayım bereke olsun. Kırgız yerinde ardayım kut olsun. Ordalı hoşumuzda daim hoşumday şan şöhretler boluverişin. Almakan Bekova'nı Allah'ım jaratkan jarım Allah'ım koldap жүрсün ardayım biz tilekler. Mavi çıktı olsun. Mınандай nemelerlik komissiyalarım girsin, komissiya görsün gerek. Şükepsler. Dağın takınızdan. Kımızdan koy. Oturunuzlar, kımız duysun. Komissiyadagilar girgiler. Komisyadagilar girmizler. Biz de girgizip olur mu? Girgenler öyle jılbay çıkarıp. Çok evet, dağın takıp getmişler. Oy, jılgılar çok olacak. Çocuğa birden alırsan birden. Oldu, söz yok, kırmızı boşanca. Nerede diyor boşanca? Ağlar, almakan. Gelen algıla kızlar. Kızlar gelen algıla. Kızlar. Kızlarımız. Kızlarımız. Arkıl tasırgan salqa onu sevez oşol. Sebebi bir kılda kılmadık. İlgili zamanımızda şunday olçu. Kızlar oyakta mı? Açmışım.
Mına kızımızga aç yapmanızda. Kızımızga aç. Бул жакта Аны көтүп тартырын ич неме кылган көйлөк деп мына кыз тартып коюн. Кыздар. жактан тартын жакшы болду го не көтүп Mına kötkülü. Ve göşegen cende turuyorsun. Göşegen cende. düşөт да Mına biz kız berip atабыз. Урматтуу конокторlar, kızыбыз менен бола турган күйөңөрүңүзгө бата берип коюңуздар. Кана эмесе кызым, барган жеринен бак тапкын, кушбоң бек болсун. Пайгамбар батасын берсин, бай дөлөтүн берсин. Амин. Өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун. Пешенеңер ачык, периштеңер улук болсун. Элиңерге жүзүңөр жарык болсун. Кармашкан колуңар түгөлүккө үзүлбөй, кушбоңор бек болсун. Бактал айруу болуп, бала чакалуу болуп, өнү өскүн балам. Барган жеринен бак тапкын, кайнатаңды кандай көргөн, айненеңди жандай көргөн. Барган жерине турмуш жолуңа ак жол каалаймын. Ошондой эле ушул отургандарыбыз, кыздардын бардыгы сиңдим, ишиң ийгиликтүү болсун. Ар дайым ушу ишиң алга жыла берсин. Элиң менен, журтуң менен ушу аял зат аялдардын сиңдери менен тынч болсун, дайым ишиңе ийгиликтүү болсун. Кыргыз жерибизде тынчтык болсун, ар дайым кут консун кыргыз элибизге. Амин. Арузаттар куда болуп жүрөңүздөр. Ишкепсиздер, арузаттар куда болуп жүрөңүздөр. Куда болду. Кыз көчүрөбүз азыр биз. Кыз көчүрөбүз, комиссиялар отуруңуздар. Кудалар келатабы? Куда? Абжы, мына жогору өтүң. Паяндөз келгендер. Паяндөзүңөр начар экен күйгөйлө койсун Кудагы. Бүгүндө килем бар, килемин полис бар. Илери тапканын койгонда. Колдугубуз бар. Ишкепсиздер, Мынакей, жүзүбүз аябай чүрөктөрүбүз бар экен. Кемпир өлтүрүп койтук, тургузуп алайын анда. Onda da jagına çata verip, razı bolmayın da. Koy, jatağımızda. Mınakey. Ona razı olun, çırın başı, solcan başı. Hangi da geldi. Kempiringer, Sizlerge arnagan 9 tabağımız var, sırtta dizilip duran 9 tabak menen kыздын толгоо табагы дейт. Эне гана кыз бала. Толгоо табак, толготуп турасыз, сиздин толгоо табагыңыз сыртта турат. Ошон үчүн сиздин бизге аябай бапестип чоңойткан кызыңыз бизге ууртуп узундан уул көрөгөн, кыскасынан кыз көрөгөн, Ханике келиндерден болсун. Бата берсин. Şu bugünkü bizim gelinimiz, üylenip atkan oğul gelinimizin aslında şu takdırdan, turmuştan yollarına attan kaçsa şu yolları uzak olsun, baysaldı olsun turmuş yolları. Baktırı büyüklerden, imandı, insaflı yaşlardan olsun, baktırı olsun, kız yerini önüp durgan, kötörgönge жетишкен жакшы сыймыктанган үй бүлө болсун. Алган келинин арзат айымдагындай алдыңкы келин болсун. Уулу кызы болсун, бактылуу үй бүлө болсун. Элибиз тынч болсун. Жерибизге тынчтык берсин Алла Таала. Молчулук болушун берсин. Дайыма тойлор болсун. Амин. Амин. 2 жаш бактылуу болсун, заманы тынч болсун. Кыздын атасы. Батырка кыз бар экен, Кудагый болуп отурабыз. Бактылуу болсун, ушулар бакыт үчүн барып нерсени жашап отурабыз. Аллаху акбар. Мына улуасаңыздар бүгүн кересиге туш келип атырам. Азыр билип келсем ушул жерге туш келип калдым мен дагы. Ника жана тиги сахнада айттым үй бүлө деп. Түшүндүңүздөр да? Уул бала Кудайдын үйү, кыз бала Кудайдын үйү. Уул кызды, кыз уулду билет, анан экөө бири-бирине берет, ошон үй дейт, бил дейт, үй бүлө дейт деп. Ника ошондой турат, ошол жактан башталып кетет.
Kiyiki çıkan nikelerde adamlar nikeler da oşadan adamlar birikmeye gelir. Egersiz bolsun bize Odanın küçüğü orayla gelsin. Bu ellerin küçüğü kindiğinden gelsin. Karangönün küçüğü tamamlayın gelsin. Elkereğine carağan ıtıva ırıskulu. Oma pişir dövleti kızın kızan çigitlerine olsun. Ağırdan kutlu olsun. Sevgili Melekya Bu qaysi rayonda qo'y? Furqat? Ha, Noqat rayon bu. Allergiyaga nima Bu Noqat rayonu qo'y. Kere çekin